Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriwe muri Kongo Kinshasa kuvagana saa 3 z'ijoro ryo kwa gatanu mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Uvira ugenzurwa n'uruhande rwa leta mu ntara Kivu y'Amajyepfo humvikanye amasasu menshi nk'uko batuye babivuze ni nyuma y'uko uwo munsi wari waranzwe n'impagarara mu bikorwa byo gufunga amashuri kubera ubwoba bw'umutekano muke. Olivier Muhoozi umunyamakuru wari mu mujyi wa Uvira yabwiye ibisi ko muri uyu mujyi hitwa Kabindura harahumvikanye amasasu menshi kandi ngo mutuntu uce nka Songo, Kimanga, Karundu na Kiribura naho byaruko. Ati ntabwo tuzi neza impande zarwanaga ariko bazarendo na FARDC ntabwo babanye neza. Urebye inama bahuje ejo ntacyo yagezeho niko Muhoozi yavuze. Kuva kwa kabiri ku gatatu no kwa kane muri iki cyumweru nayo ni iminsi yaranzwe n'impagarara naho amajoro akumvikana amasasu mu bice bitandukanye by'umujyi nk'uko mu bagize societe civile babitangaje. Kuva mu ntangiriro z'icyumweru rwanya imitwe yitwaje intwaro itandukanye yose ubu bita bazarendo ubusanzwe ufatanye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC yamaganyoherezwa rya General Olivier Gasita mu mujyi wa Uvira. Gusa no mu cyumweru gishize bazarendo barwanye n'ingabo za FARDC mu duce twegereye umupaka wa Uvira na Bujumbura mu Burundi. Iki gihe bategetsi b'intara bavuze ko ibi byatewe no kutumvikana kw'impande zombi ariko impamvu y'uko kutumvikana ntiyatangajwe. Amakuru avuga ko barwanye batandukanye bazarendo bashinze bariyeri ku mihanda itandukanye muri uyu mujyi ndetse mwagiye bategeka abantu guhagarika ibikorwa byose muri uwo mujyi muri iki cyumweru turimo dusoza. Mu kuboza umwaka ushize Brigadier General Olivier Gasita Mukondo yahize umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 23 ushinzwe ibikorwa by'ubutasi muri FARDC. Ako karere karimo ibice by'intara za Kivu y'Epfo. Imirimo yatangiye ku mugaragaro tariki 13 Mutarama umwaka turimo. Nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Bukavu amakuru avuga ko Gasita yagiye gukorera mu mujyi wa Kindu ariko bakaba baretse gutegekwa kujya gukorera Uvira. Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru umutwe wazarendo yumvikanye yamaganirizwa rye muri uyu mujyi wa kabiri ntara Kivu y'Amajyepfo bamushinja ko yagize uruhare mu ifatwa rya Bukavu. Amajoro yerekanye bamwe kuri iyi mitwe wazarendo bita Gasita umunyarwanda bavuga ko batamushaka muri uwo mujyi. Uyu mujyi n'inkengero zavuga ko ari imitwe 6 ya wazarendo. Iyi mitwe yiganjemo yahoze yitwa Mayimayi ivuga ko inafite uruhare runini mu kuba umujyi utarafatwa na M23. M23 ivuga ko itakomeje imirwano igana Uvira mu kubariza amasezerano yo guhagarika imirwano yagiye yumvikanwaho nubwo imirwano ya hato na hato yagiye ikomeza hagati y'impande zombi. General Gasita ntabwo aragira icyo atangaza ku mugaragaro ku byo wazarendo bamushinja ariko igisirikare cyo cyagize icyo kibivugaho. Mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu kuwa gatanu umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo FARDC General Sylvain Kenga yavuze ko Gasita ashyigikiye byuzuye n'igisirikare ashyigikiye byuzuye n'abategetsi by'umwihariko bategetsi ba gisirikare. General Kenga yavuze ko abategetsi bazi neza ko Gasita akunda igihugu kandi adahinyuka. Yongeraho ati iyo biba atari uko inzego zari kuba zaramushyize ku ruhande nk'uko byagenze ku bandi uyu munsi bafunzwe. Kuwa gatanu umujyi wa Uvira habaye inama hagati y'abategetsi ba gisirikare abasivile n'abagize societe civile n'abakuriye imitwe wazarendo ngo bagereze gushaka ubwumvikane. Mu mashusho muri iyo nama William yo Kutumba umwe mu bakuriye umutwe witwaje intwaro uzwi cyane nka Mayimayi ya Kutumba yumvikana ko adashaka Gasita muri uyu mujyi amushinja ubugambanyi mu ifatwa rya Bukavu. Amakuru avuga ko inama yo kuwa gatanu ntacyo yagezeho ko bamwe mu bakuriye wazarendo bavuze ko niba General Gasita atavuye i Bukavu umupaka n'icyambu cyo ku kiyaga cya Tanganyika bigomba gufungwa n'ibikorwa byose mu mujyi bigakomeza guhagarara. Olivier Muhoozi yabwiye ibisi ko mu gitondo cyo kuwa gatandatu ibikorwa byari bike mu mujyi wa Uvira atubwa buri hose ko ibintu bishobora kurushaho kumera nabi. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yavuze ko amashuri amwe n'amwe yahegereye umupaka Burundi kuwa gatanu yari afunze kandi umupaka no wacagaho abantu bake cyane no bagenda n'amaguru. General Olivier Gasita Mukondo utarimo kuvugaho rumwe amakuru yumvikanye mu nama yo kuwa gatanu akomuza kuba muri uyu munsi ari mu mujyi wa Uvira umujyi wabayemo imyaka myinshi imbere. Umwe wo mu muryango utifuje gutangazwa amazina bw'ibisi ko Gasita avukiye ahitwa Kitashya muri sekiteri ya Tanganyika zone ya Uvira muri intara Kivu y'Amajyepfo avuga ko nyuma yaje kujya kuba mu Minembwe aho yize amashuri abanza kugarukana nabo mu muryango we mu mujyi wa Uvira aho yizanarangiza amashuri yisumbuye naho kaminuza yize Ngozi mu Burundi. Umwirondoro uvuga ko yinjiye mu gisirikare cya Kongo 1996 akorera mu Minembwe imyaka myinshi aho yari afite ipeti rya kapitene. Nyuma yaje gufungwa afungurirwa gukorera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru agirwa administrateur wa teritwari ya Yumbi. Yari afite ipeti rya koloneli aho yavuye ajya gukorera i Kinshasa akomeza kuzamuka mu ntara ya gisirikare. Umwaka ushize mu ntambara y'ingabo za leta ya Kongo na M23 General Gasita yaje gukorera mu mujyi wa Bukavu rwanya Ishyamba za M23 urugamba n'abagenzi batsinzwe bagahunga yagiye gukorera ikindi umurwa mukuru w'intara Maniema. Mu minsi ishize nibwo yarategetswe kujya gukorera mu mujyi wa Uvira umujyi yakuriyemo. Ibi nibyo bifatwa nk'intandaro y'impagarara ziri muri uyu mujyi. Bamwe mu banyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge bavuze bikuba kuri General Gasita n'ivangura ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi bivuga ko bukorerwa muri iki gihugu ndetse bakavuga ko bigaragarira mu magambo avugwa n'abakuriye wazarendo kuri Gasita basanzwe bita muri ubu bwoko abanyarwanda. Abandi bavuga ko birimo kuba kuri General Gasita bishingiye gusa ku mpamvu z'imirimo ya gisirikare yari ashinzwe mu gihe cy'intambara ya M23 no gushidikanya ko azakora neza yorejwe gukorera mu mujyi wa Bukavu. Ntarava muri Kongo Kinshasa mubwire ko inzego z'umutekano za Kongo Kinshasa zataye muri yombi abadepite 12 abantu bateguraga igikorwa cyo
kweguza perezida w'inteko ishinga amategeko Vital Kamerhe. Aya makuru yemejwe na mugenzi wabo Olivier Kabia Sombamanya agaragaza ko gufungwa kwabo ari ukugaba igitero ku burenganzira shingiro ku mikorere y'inzego z'igihugu. Ati twamaganye ifungwa ry'abadepite 12 ku rwego rw'igihugu, dutekereza ko ridafite ishingiro. Iri fungwa dutekereza ko rishingiye ku myumvire mibi, ni igitero ku burenganzira shingiro y'imikorere y'inzego zacu. Dusabye ko bafungurwa nta mananiza kandi bwangu. Depite Crispin Mbinduru bamwe Rino Sakarishi cy'ubutegetsi bwa Tshisekedi yasobanuye ko abadepite batawe muri yombi bwo bari muri hotel Everest Kinshasa bakusanya imikono yo kweguza Kamerhe, ariko kandi ngo barabagerageje kwirwanaho baracika. Ati nubwo bamwe muri twe bafashwe barabarwanye bashobora gucika, turashimangira dukomeje ko dukomeza gukusanya imikono y'itora rigamije kweguza Vital Kamerhe. Abadepite bashinja Vital Kamerhe imikorere mibi irimo guhagarika imirimo y'inteko ishinga amategeko irimo gukurikirana imikorere y'inzego z'igihugu. Tariki y'ukwezi kwa 9 Depite Mbinduru yatangaje ko amaze gukusanya imikono 31 muri Sena batangiye gahunda yo gukusanya imikono y'abasenateri bashaka kweguza perezida wabo Michel Samarukonde bamushinja kutuzuza inshingano neza. Senateri Yafani Dirisa Mangara yatangaje ko yamaze gukusanya imikono 70 y'abasenateri bashyigikiye ko Rukonde yegura kandi ko zayigeza muri Sena tariki ya 15 z'ukwezi kwa 9. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika banditswe bamenyekanye ko Jean Muhoozi kenerwa n'ubwo ku ruhando rw'amahanga avuga nk'umusirikare watwaye n'imbuga nkoranyambaga abo biganye muri Harvard University muri Amerika bamubonye mu bushobozi bwo gutegeka Uganda 2015. Ikinyamakuru cy'Impu Report cyavuze ko 2015 abanyeshuri ba Afurika bigaga muri kaminuza rurangiranwa ku isi bituyemo umuntu wabavugira bakazamura ibendera rya Afurika muri Amerika, bose bahitamo Jean Muhoozi kenerwa wari ufite ipeti rya brigadier mu ngabo za Uganda icyo gihe. Mu birori byitirirwa John F Kennedy Jr muri Amerika abarimo Dr Akinuma Desina waje kumuyoboza banki Afurika itsura amajyambere, umuherwe muri Zimbabwe Trevor Masiyiwa, umunyemari Mo Ibrahim muri Sudani nawe uri mutunga wa perezida w'urukiko rw'ikirenga muri Kenya. Bose bahisemo ko Jean Muhoozi kenerwa hamwe na perezida Museveni avugira ihuriro ry'abanyeshuri bigaga muri Harvard University bakomoka muri Afurika icyo gihe. Abashyigikiye ko Jean Muhoozi yafata ubutegetsi mu perezida Museveni bavuga ko abantu badakwiye kuba batwarwa n'ubutumwa kuri Twitter bwa Muhoozi bakareba ikibirimo, kuko bigaragara ko atekereje kuzaba umuntu ufite igihugu akamaro akiri ku ntebe y'ishuri, ndetse ko ibyo bikomerezwa byose byaramubonye ubwo bushobozi. Abanya-Uganda bakwiye gusasa ibitenge gatambuka. Ibinyamakuru bya Uganda byandika ko kuvugira muri iyo nama ari ikimenyetso ndakuka cy'umuntu ufite ubushobozi, kuko Abanyafurika babikoze isi yose ikemera ari ibihangange nka Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Jakaya Kikwete wategetse Tanzania, kuko ibibazo bibazwa havugiye bisubizwa n'abantu banyaabo. Ukugaragaza Jean Muhoozi nk'umuntu ukomeye ushoboye kugira icyo amarira Uganda bije nyuma y'uko ikinyamakuru The Wall Street Journal cyo muri Amerika kimwanditse inkuru imugaragaza nka byenda gusetsa wateye urwenya kuri Perezida Trump wanatangaje ko zatera Kenya, kigaragaza ko umuntu utaramenyekanye aho ateye aturutse muri politiki washatse kuba perezida wa Uganda umwaka utaha. Ikinyamakuru Impu Reports cyavuze ko kuba perezida bitaba bitunguranye ko yeretse 2015 akiri brigadier none uri general kandi usanzwe uri umujyanama wa se perezida Museveni byihariye. Abamushyigikiye bavuga ko isi yose yari muzi ko azaba perezida wa Uganda 2015, nyamara Abanya-Uganda bazi Muhoozi wo kuri Twitter harabavuze ko kuba yongeye guharuka mu majwi y'ibinyamakuru mbere y'amatora y'umwaka utaha ari icyerekana ko bazahatanira perezida Museveni bakwiye kwitega ko nyuma nabo batayizeye kuko yateguye kera uzamusimbura. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditswe leta y'u Burundi yirukanye umuyobozi w'ikigo cy'uburezi gishinzwe gushyigikira imishinga y'iterambere mu bihugu bikennye Enabel David Reisen aziri ibishushanyo kigaragaza ikibazo cy'ibara ry'ibikomoka kuri peteroli Bujumbura. Reisen azeruka gushyira ku rubuga rwa LinkedIn igishushanyo cyangwa se karikatire y'ikinyamakuru The Continent kigaragaza uburyo Burundi bumaze imyaka myinshi bworoheje n'iki kibazo. Ibi byarakajwe ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Leta y'u Burundi yamusabye gusubira mu Bubiligi bitewe n'izitekerezo Nzeri imushinja kuvogera ubusugire bw'u Burundi yifashishije iki gishushanyo. Umukozi wa Nabel yatangaje urubuga rwa SOS Media Burundi atateganya kujyana ku wa gatandatu kwirukana uko kwatewe nuko yatangaje icyo gishushanyo. Umuyobozi mukuru wa Nabel Jean Van Wetel yatangaje ko uyu wese yahawe amasaha 18 yo kuba yavuye mu Burundi hajya mu umuyobozi w'agateganyo w'iki kigo i Bujumbura. Ati dufite itsinda rigari abarenga 100 mu Burundi, turashyira mu umuyobozi w'agateganyo ariko ku muyobozi w'urwego rw'igihugu hashingiwe ku cyemezo yafatiwe cyo kutumvikana n'ayandi mahitamo afite kiretse kuva mu gihugu vuba. Minisiteri y'Abanyamahanga y'Ububiligi yagaragaje ko icyemezo Reisen yafatiwe na leta y'u Burundi kidakwiriye, bityo amagaza amasiteri y'u Burundi Buruseli irabimumenyesha. Ububiligi bunyuje muri Nabel busanzwe ari umufatanyabikorwa ukomeye w'u Burundi kuva umwaka ushize kugeza 2028 butegerejwe gushora mu Burundi miliyoni 20 z'amayero mu bikorwa bishyigikira inzego zirimo ubuzima, ubuhinzi, uburezi n'imiyoborere. Umuyobozi w'ikigo Nabel Jean Van Wetel yinize kugira icyo avuga ku bijyanye no kuba icyemezo cya leta y'u Burundi cyaba gifite aho gihura n'impamvu za politiki, gusa avuze ko byakozwe na leta ya Gitega byabaje abakozi ba kiriya kigo. Van Wetel yavuze ko nta mwuka mubi wari usanzwe uri hagati y'ubuyobozi bwa Nabel mu Burundi na leta ya kiriya gihugu, ko ubwo kiriya kigo gikomeje gukora neza mu bijyanye no gufasha Igitego gukora amavugurura y'imiyoborere, kwaka ubushobozi muri za ministeri ndetse n'imishinga y'ibikorwa remezo irimo kuvugurura ibigo nderabuzima byo mu cyaro no kuvugurura ibikorwa remezo byo kuhira imyaka. Ububiligi ni kimwe mu bihugu biha inkunga nini Burundi bwakoronije mu rwego rwo gufasha igihugu kuva mu bukene.